Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Kampaj Kaika Wakichikuy Chantaka Uyari Noqaykuwan Chunka Soktayo Mayo Killamanta Ñawpajkaq Pedro ankapi hatun yupayninqa kashan pisqa y huch'uy yupayninkunataq kashan pisqamanta suqtakama. Tata Diospaq palabranqa niwanchaq kay hinata. Hinallatataq waynakuna waq Bibliapiqa niwanchaq maqt'akuna. Qankunapis iglesia kuraqkunawan k'umuykukuq sunqu kaychaq. Llanta tukuy wawqikuna puraqmanta kasunakuspa llampu sunqu kaychaq. Imaraykuchus Dios qanin rumi sunquyuqkunata sayaykun y llampu sunquyuqkunatataq k'acha kayninwan yanapan. Chayrayku tukuy atiyniyuq Diospaq makinman k'umuykukuychaq. Paytaq qankunata hatunchana p'unchay chayamuqtin, qankunata hatunchaspa pataman uqharisunqachaq. Munasqa maqt'akuna, munasqa sipasas, nuqanchaq pikunamantataq yanapayta mañakunanchaq tiyan iglesia ukhupi, pikunachus kuraq kamachaqkunamanta chayqa kashanku ancianos. Illampu sunqu paykunawan kananchaq tiyan imañakunanchaqtaq tiyan Tata Diosmanta tukuy yanapayta. Y si nuqanchaq mana munasunchu yanapanawanchaqta chayqa Tata Dios mana yanapawasunchu. Porque llampu sunquyuqkunata k'acha kayninwan Tata Dios yanapan. Chayrayku qan nuqa atinikunanchaq tiyan y k'umuykukunanchaq tiyan Tata Diospaq makinman imaynatacha parlaynin niwanchaq chay hinata. Hatunchana p'unchay chayamuqtintaq tukuy pikunachus Tata Diospaq makinman k'umuykukurqanku chaykunata hatunchaspa pataman uqharikapunqa. Tata Dios munan tukuy runa yachananpaq imataq suyamushawasqanchaqmanta. Tata Dios rikuchinqa tukuy pikunachus karunchachishan runasta Tata Diosmanta. Pusananpaq chay huch'uy ñan ruwasqa kashan salvos kaqkunapaq chaymanta. Munasqa runamasi, nuqanchaq mana karunchachinanchaqchu tiyan tukuy runasta pikunachus Tata Diosman k'askaykukushanku chaykunata. Porque si nuqanchaq karunchashanchaq tukuy ima mana allin parlaywan chayqa p'unchay Tata Diosqa rikuchiwasunchaq imaynatataq ruwarqanchaq chayta. Pero kunan p'unchay nuqanchaq tukuy maqt'akuna, tukuy runakuna, tukuy wawqikuna yachaqakunanchaq tiyan Tata Diosmanta y k'umuykukunanchaq tiyan Tata Diospaq hatun atiyniyuq makinman. Ahinamanta p'unchay hatunchana p'unchay chayamuqtintaq pataman uqharikapuwasunchaq. Pataman uqharisqachu kayta munanki, kunan yanapayta mañarikusunchaq Tata Dios ninchaqmanta. Munasqa tatay hanaq pachapi qanku nitan uyarimushawayku imatachus yachakushayku chayta. Yanapawayku tukuy imatachus ruwanayku tiyan kay pachapi kashaspa. Sipikunatachus karunchachiyku makiykimanta, chayqa huchasniykuta pampachawayku. Munayku qan kawsayniypi, kawsayniykupi sapa p'unchay pusanawaykupaq. Y tukuy maqt'akuna sipasakunata iglesia ukhupi qan kallpachay ñawpaqman rinankupaq. Y llampu sunquyuq kayta yanapawayku ahinamanta p'unchay hatun tentacionespi kashasqaykumanta urqu kapunawaykupaq. Chay tukuy imata mañarikuyki Jesucristo wawaykiq sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaj.
wakichikuy sapa p'unchay.